Чеваш гуманитарий ослы хизен институте пучарны бе Шубашкарда Рашери музыка тепчев жизен конференция елтірі. Терлі жерден бұғыннос чаксем мінле үйдузене сүтсе явны бе Александр Осипов кызыкланжы. Вреню институтин пуху заленче ларма вырыншук. Шавдаран кызыкланащи кен шкул зенже ачасене музыка врендегенсем. Докладчесене терлі жерден келнес чахсем вуларыш. Кун евер анлы пухузем республика мырда вуны вун билік шулдагына ердеші. Шавынба тұқсағала жағынсен телмесем шавдери пілдерішлі. Конференцине Геннадий Воробьев композитор шуралнаран башыр жыл житнене тада паллы музыка тіпчелші Михаил Кондратьев шитмі жыл дулдарныне халаланы. Үйду нумай. Музыка культурин терлі енлі пулымысем, историбе халхи саманари юхымсем, халық музыкин шапи, вал халхи вахытпа ширлакса бұны тата ыттыде. Мускав консерваторин проректоре Константин Земкин классика музыкин истории пешихынны анлы идусене хускатры. Вазене кунты шинсембе куча-кучин сүтсе явнышын шавдере кымалла пулныне білдерчі. Михаил Кондратьев вырынды проблемысыне тепчезе візен пулымысыне тенче шайне каларма бұлдараттері профессор. Хузан консерваторинчен килне Александр Маклыгин пентатоника саза еркишинчен тухсагалашыры. Паллах кун еверпелеу перепите кирле, унчинчен ажазене врентничих пармаяк калашма девет. Шубашкарде алла дватымы шкулда музыка врендеген Светлана Степанова шакыдава теплен пықсатухны уссине палыртыры. Теге хачасене чывашка визембе паллаштарны чух пентатоника пілдерішне терес ушсабама пулдарып тере. Тұқсағалажағынсен ешінче адылдарықынче дада шөпірде бұрынаған халықсен фольклорне тепчеген нумай бұлчы. Візем калашнадырық шак енебе малашны де пиде тимлі ішлемелі. Уйрымақ вырынды нацизен уйрымлықны тишкерсе палырдас енебе. Геннадий Воробьев музыкине халық патнеші дерестезе республикари музыкизем чила ештуна. Выл жерзахварны симфонибе фортепиано музыкине, юрламаллы хайлавызене, гуманитарий наукызен институтинче редакциялезе печетлесе кыларына. Хали шав хайлавзен нотызембе пурде узугурма булдарашы. Вреню институтинче пулдарулы композитор материализембе ядарлы курав хатирлене. Конференцияне худшынаганзем пурде беге кшалхи теп пуху, эшлі кымылба хавгаланса етнене балыртырыш. Чуваш Александр Осипов, Семен Антонов.